Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Stop being defensive over the careless work done at PA Stadium, says Bernard. Locally made pickles from the state get famous all over the country. Lightning strikes a hamlet at Umsolat, 4 sustained injuries. And fishmongers waiting for the certificate from fisheries goes in vain. And now the news in detail. Bernard Marak, MDC Tura, urged the Chief Minister Conrad K. Sangma to allow the centre to set up an independent probe instead of magisterial inquiry for the damage of PA Sangma Stadium. He asked the Chief Minister to stop being defensive over the careless work done at the PA Sangma Stadium and to let the centre set up the probe. Bernard Marak urged the Chief Minister to quit being defensive over the shoddy work done at Purno Sangma Stadium. Instead, he should let the high-level independent inquiry committee be invited from the centre so that proper investigation can be done. He added that the wall that collapsed at PA Sangma Stadium revealed that the backfilling was done by red and clay soil, which has a low capacity of durability and was obviously not recommendable by the experts. Porsiно, tahu biwak kani jamano tahu nak kata maknanya uno aki ko sa wamang kapataha. Ya wal ko oningon, ya wal ko onani jamano ino ngapa arang dia aki ong nang jacum. Pada anceng rong anceng, jio chi altui seng supang nak kata mangkin wan dak apa asong nang jacum. Ya de aki ko onani de niamong ja. Ini kemen anga public na para katan baksa, kegiatan baksa anga सरकारी के मोना सकेंगा यादे पब्लिक नि प्रॉपर्टी होगा पब्लिक ने थारी निंगा इको रोगो सगोल थारी जोता नंबात केन या वाल को तालो बोस्ताओ आमंग गपाते थारी दपा को नकना कता मानेगा उन्हीं के मन यादे बाई जावा तब अंचंग मक्का जमजोकान यादे बाई जावा उन्हीं के मन या आखिर रंगो जता चुना नंगेन या आखिर हम जता तनी जामानो सा या वाल को थारे ने जामानो रोंग आंचें दक बकसा कपात मानांगे जे वो ची आल्टू सेंसुपंग ना कता मांगे या आखियो दे ची सेंसुप जावा पत्तेसा आखिनी जियानी असेल या गमकन जोलोनगेन उनी गमन या को आंगाने मखांचिना नक्सम सुसा आगानेगा यान दका बको दक्चदा नामगेन रोगो सगल खामको खाचदा नामबातकेन या को आग छखो आखिको रागाल स्रांगेमं यानो रोंग आंचें रहो गपातो नाम बातकेन आरु उनस खंबाया वाल को फाउंडेशन को थुई खरागता थुई दिशा थारी ज नाम बातकेन बुझन आंगादे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी नि बिदिंगदे मामुखा मासिजा खाली बिसों मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को नाहानि सक खनायांगाबा दिबा आंनि नांगने कानिदे बांगनि नक्कानिदे चुसोकपा इंक्वायरी दे खसाककोनि इंक्वायरी खाजदा पेटे दंजवा माने मिजाबो इंक्वायरी on हानि ना उनि जामानो दे आंचनि चीफ मिनिस्टर अन बने को थालातेंगा तो इंक्वायरी खानि मीनिंग अन दंजा जो चीफ मिनिस्टर सा वा माइनि गमन बियाहा सबादिया को कंपनी बा चबो गमक को थालातेंगा यदि नियम उजारो यदि इंक्वायरी खानि क्रिदेबो इंक्वायरी खाइन गपा कमिटी सा हागन गेन जेखोबा वो बिसोस सबमिट खागे वो सबमिट खागाबा रिपोर्ट पांचा केसा जेखोबा थालाता नाङा छ उनि गमन मंगपनारा दालो याखो इंक्वायरियो मिजा नकिया इंजीनियर मंग कॉन्ट्रैक्टर को तो नकिया बिसों निदे दोस्त तोंजानी आगाने ते दोस्त तोंजा और ये वाल कोरा सवा से निरोक चो ये वाल को रखना कतरा कॉन्ट्रैक्टर रखचा और ये वो इंजीनियर ने इन्हीं सुपरविजन ओंजा केंच मरे सवा से कर निरोका सवा से थारिया दालो आल्थु आगरा मिजा ने आगा जब तोआएगा बिसों माइको तकाव को नी दोंगिया दिबा दालो ना से मन भारा काते हो नन वाले ने वो आखी का पात के पर सो का पाता पता पब्लिक ती kapatja या आखी को ना मानजा नियामान दंजा ओए वा ये डाक प्लीज मखा जमगबा बियाप सांचे मेघालय दे अंचने आगसा कमको जमबात कबा मखा को मानेगा तले यू नो या वाल को थारिंगन या वाल को थारिने जामाना आको कापातेवन आल्थु रिदि मानगा बका बिसों कापाचो दाल थारि दोना बिसों थारि मानागानि जामाना बिग्रो पोदे वारि बिसों दाल थुरि जोकांगन सन्दे दाल नोकबा सोनिस कानि थे दालो बिग्रो पियनजो दालो को बिग्रो पानी जामान नकना माने आखिर रन गोदे तोरे वो गपन वाल दोंगे गपर अंगारे रा छालेंगे मा छालें जजो कामा दा बसी गनी ना बसी थाना या बस गनी तो
Uniman ya kiko sao kapata. Engineer ba kapat jaude, biaba wi jaude, ba contractor ba wi jaude, to kone sao bade kapata hawa. Uniman ya kiko kapat kapan khangapa defect ongya, dos ongya. Mana yade namgapa engineering unja hagata nakin ada tanda hagan ken. Ya mija basi December 7 तारीख को inaugurate खाने जामानों वा बादितबा gallery de ban होंजो बादितबा gallery de ban होगा उन्हीं जान मिजाओ रियांगी निथानी या wall भी प्राकानी सालो नियोन step रंग बांगबातन crack तुम्हारा रासजो और जे walls खाऊं भी आचम वादे आरो ban होगा जे वा gallery में बा नंगाचनी railing रंग ban होगा आचम वाला लारो ban होगा दापजो और वो ban होगा बा railing वादे मंडे वेतन दोंसरोंजा मैं कि वेट ban होना नंगा और तो ये बिफ्राकानी सिस्टम को बाहर नसीमना आगर आते हैं ये ची जियन ये स्टडी मना या गैलरी गम्मक जियो नोखंग दोंजाचम ये नोखंग दोंगी जगह बा गैलरी नि चीसा ये खोंजो फील नंगानी चीदे दे ड्रेन कतन यांगाया 근데 뭐 갤러리는 조건 그 같이 고사 비송 시스템에틱 다리자죠 우님세 디 wal코 비프라카로 이데 키용하나사 웨트 암데세 비프라카 어왜 왜냐면 막카와니 그만 이거 더 손에 괜찮으면 이제 옹자 내추럴 칼라미티스 좀 와야 우코 느끼는 안처럼 달달 그 프로젝트랑 건 닥프리 크로니크로 탕가라 하나씩 다리야 오니 그만 우코 그만 건 삼수 다리나 같은 리방니스 아니데 야 키코가 빠따 사와가나 그런 거 안 치고 오나 같은 야 키코가 빠따 사와가나 앙니스 아니데 송아인가 더데 거왜 와 필 그만간 스카운 아시면 다리 못 때문에 늑나만 겐이 질못 등에 뭐 카와죠 거기 football खालमत तेरा बा मक्खा वाजो को खालना मांजा आखिर रहो दे आज थप कपासा तो दे नित्ता वाल दाम रखे थारे नि जामानो इको नित्ता बिल्सिनो दे लास्टिक उना नांगे निसा थारीना नांगाच होवे खाली बिसों कॉन्ट्रैक्ट नि बिल को ओके छना ममंग इको थारे अगेन चमरि दे साना गमानो या जाकना गारुस नि माने रांगना होवे ये स्टेडियम को मानथाय फुलगेन मानछ इना थांखा मानथाय फुलगेन मानछ उनिगमन या गमको या कंस्ट्रक्शन को नियति निगन बैन होंगपा रेलिंग रखो चेंज करना नागा नांगनी क्रैक होंगपा रखो गमको पा चेंज करना नागा आरो चिची जक्सोली खतकपा उची फाक्सा चिबाकने जे बियापा ड्रेन बि आचम वाल बि आचम ये वाल बि आंगपा निबो ची गमकान पाइप पारा खाली सोरो कोना डायरेक्ट सा ड्रेन बा दोंजा नामी निबो नासो डायरेक्ट को वाल ओनी डायरेक्ट ची जको नेगा दोदि रमाय सिस्टेमेटिक ओनी आगान गेनमा माइनी गमन इको dos tongja ni mang jol clean chit ona thajo ani ko snas karo mai nangiya aro mai ni gaman dak pli iko ya manderang ko ji mangan ya kam ko kha chum ba makom ndita nal jo kata mai na skinga dos tongga ba bo bichalona ra ba bo we onto di The northeastern states are filled with occupants who have love for spicy taste, and one of the most loved tastes is pickles. With the way Vandhand Vikas Kendra and the Resubel Parasin RD block recently started to market their locally made pickles from North Garo Hills district. Vidoway VDVK is one of the oldest VDVKs of the state. Its main objective is to strive for better and improve marketability of farm produce, creation of high-quality food processing mechanism, reduction in wastage, capacity building of the producers and processors, and also creating livelihood opportunities for the farmers. Doubling the farmers' income is possible through the increase in total production and the best realization of market prices, reducing production costs, product diversification, post-harvest efficient management. A terrifying incident occurred in the afternoon of 26 June when a lightning struck a hamlet with family members present inside it in Umsolait Mawati. The hamlet was burnt down to ashes with the high lightning bolts. The impact of the lightning led to the injury of 4 family members inside the hamlet, which includes a 4-year-old child and 11-year-old. They were both taken to hospitals in Shillong, whereas a 20-year-old and a 30-year-old were taken to Civil Hospital Shillong. Speaking to the media persons, the mother of the family, Christina Minsong, informed that the lightning bolts struck the hamlet and injured the 4 people inside it, leaving the hamlet burned down to ashes. Christina Minsong, masang siyang maumsalay. Te manin kasni akapor albaje porjanmit. Te lahir slabo bajamba. Te
Nadin kata la sit kin pertat hapo ka yeng kesan mo jonga te rangkat bat kun bat I hep kan se jonga I badon hapo ka yeng ka jonga la men saujur te menta la pentia hapo Nasaret te ya I hep kan se pan la pentia hapo Sibir te menin mars yo kubor kumta te ngaro kumti beri sure namar ngalaklon no laklon mars yo cintip bawan ye tu kanai tai presnong I klung barit awan ye tu yang ong o ba kon jong ka te la hospital di no siyem te mar kumta ngalami intan lum lawan mare ngala perkat de ba kon jonga te la in kada yeng te ngampoi snen sure ba mangangan yo ya tau kon te da kacing penjat pas start pat ubli te wala kata la sit mangkana ulolong ya kon te ngadang yo hise kat ya kon sim te dang lai ngre kacing sau te la jur kon pi kan usnam kon te la khat wi te kita iwe pat la kita iwe la arpusnem te de uhep kon se chonga chat lindo sa shong ki bat nga sa menta si robni a shong la sa ki bat nga te menta ta hi siam ki roti bre te nga chupon tip te kemi ro beduk te kemi ore ke ro kemi ore bungman sene sa hospital hap lut lang ma te nga ro ononos te ngan yo bisa si tengkai si pi ro ngomdon abang ala ingdur ke yeng ke siam u mar umata chunga badon yeng wal ndi puncai ro ingdur te kanai ka sir ka bapsan ro la ing us ing ro la ing te usnya badon tang kendi ro la ing te kanya pecah ro la ing baro la ing isin la ing te mita te feeling wan sene ngawan ro tang dalam yat sudah badak keteng kecat sudah madon tang khat ars pa tangka benyo tiap ya ka ning ha ka to ka ambalan biar kit ya kon sene te bang serang wan la da sikap taro ngakat pat be beli ban beli kana te ngabang jo ban sumar ya kon wala ka taro ngong benye da kan ne mangkana cencar lonot mangkana ro ngong beli minum jenore Unrein un sumar he wala dangam don sipi karo dang don he ki isi mo bukan rat tin te yang to itu kan ada par baca hayeng yung pima dan kat nongut ki beri hapo bat kat nongut ki ba mensa hayeng jonga pamsau ubro don nrongu te hayeng ba mensau saungun balai arngun te tau klung ka ba sau snyam bat ba arpusnyam bat ba krisnyam bat balalai pusnyam kita bala mensau kat nongut la sakit hospital sakit hospital te la samut hisa sakit hospital nomor ketu klung ro lawan teh ne apa Sibir awan teh taiwei klung kat nusna tai klung ba sau snyam sa te kon yang pi kat wei ho bat ta arngut pada arngut arko te ban lai pusnya ta gila musau jur kita lam saujur kita balai pusnya di lam sau lak jur sisu haban ya ukon congaro namar ukon conga ulong bat long pading klung telot kebor te telot kebor te long kumbakan tite niti baru cura la tersan te kebor klung te niti baru cura la kong yung siap la di on te ome mano bekit yang asane adu kat nei la poin sane la cema mano me bekit yang amar sintip pro da omngane nasionong sa kon ba pej mo ba milan ba pramarcan mo pai isi te ngata ndon ngare te kit ke sinong sa te ong kine yang kuntem mo me haba ngapar khalain khong ngai kat ma biji ka jamenin arbace janmit arbace cenmit te mar rang slam yo kubor kin ma wanita yang berumah senang tak selap wanita yang berumah mega ola tenti hospital rencana bala setuju teli no sini marsin kunta hengar lagi no tidak awan sini amare no ke marsin foi gin ta ko gin cuma ro andi bala in maca umat marsin foi ta in kong tadi ini ba diam baik pui te maklum ke tiam no te
long ngala perkat kan lagi ging congala inte ukon congal long kundo uta uhep congal long kundo ya bro tang pui kemau sure na Maria kita di bedon lang hatan pui kemau sure kemau be tang kita gin ki besong sarong amo ong kon ngan long kundo uhep ngan bala cur kacang pang cus tom kiro ticu ngare ong kat ne la inte trai ngau kon la ikong hai timan ne ukon banding tang kendi la cubor ka bor kelung temo la support mong te mong da tapat nat pat sera kam cubor susu kita ka la pisnya kita te pat telun ro la inglun kan ka banyan ro la inglun ka satay la suli lu kuit vitamin le tong chanju te bro al kuit vitamin bro ang khong ro te pat telun ro kit chanela kan ka lebong ka yero mancura ka belum mancura la baro sing yam de ya pun itu kan he no long pak na mi se to oh pak na to la kong lu la indus don ko la chura baro sing yam la de ben cuma ai kita rom yore wala dam sau yin chonga ro ban cuma ai ke dang yore maru kon chonga ro sau dang yore ben pe super patang jong theken kita robot lela cutom haying conga kin la cha di robong ta ba la cha lang ha cu kopor te sitte per thalang khong ying siam na te long ngarom min la ha ka chin kendit don wote la klep cha klon ngai sitte chelum ro banon ye tu abang poi per thar te thi nga po snonga long bahir uslap te la slam hiru te thi no ong ani loi rang urte diam fa he yo ti di san ta khmat ko snow ta ko be he ba to ong ani ni kene ke ding ro wan hit ke ta ong an kam na ne ta Shilling lai re to ong ani kat kene ke ding ba wan hit ha ne ke kan ne ke chimmi ong kon pam se ong yo ki hiu kon ba pang ta se ong chimmi ong pam ne ke ding ta ko pat sar be ta ong lang ran te phang ki ne ta hep pen sing ro su song su shot back nei ta ko wa te mar sing kum ta nga on riap ro diam riap su te on no ki cha se jing apa kum ne tos no te long mai pur ngai ki te ro pra ba ye riap lang on ani cha ra te ye ra ha jing chong nga apa da apa snow ro ba su kula so ngai ba ute u hak maro ta be kunit te long batar san thrai ata chuk snow long pau ta batar san te su ta be kunit su te ta bong bat kata ka ba uta kulung ro sar long khoi pe te long sha kum ta te adu perthi ro ta kulung be kata kita par su syong be ye ku ite prasno ong su nyon me kunit kalbong bar ni tersan pelan man oh ta la pin và mắt xin chào con tàu con chúng ta đang đi làm rồi mắt xin chào cái thuốc kita di ngang ngay rồi đang mắt đang bà cái thuốc kita di bakit yau nơi con trong ăn sen bakit cha po pensari ngomti cái thuốc khana di ong kiba yo ikran shu mas long tar la susi la long kumisi tiak kan ni yau tibi và chúng kita bahaya te long bala musim long ba kita yo ai sebenarnya keren kata yo nu kon mangate yo ikran suran ke ba nu kon pan ngabalong pelung te musim patulot te mo pelung te awan kata tang susit dan yo tiang on pelung te ye ko ba mungkin kata ngor pelung ni ba ditulot ko ka musim te pe la sit tran te la poi kata haying la ing ba ying te Despite the fact that the district authorities had free restrictions from selling fishes imported from Andhra Pradesh, the Fisheries Department of the government had not yet released its certificate proving that the fishes are free from formalin, contamination and can be consumed by the public. The department had conducted certain necessary tests on the fishes and the report will soon be provided for the same. Fishmongers and traders complained regarding the delay and they exclaim if the fishes are kept for a span of 3 days, they will decompose and cannot be sold for consumption. Until and unless they receive consent from the Fisheries Department, they cannot move forward with their business.
Sen up ông không tay nó quạt lên là được. Nó không. Testing kit na po diri na po. Ha? Oh, kita Hello? stream na baba ang chat. Ito para pakai stream tu baba ang chat. Hai, khadu tai. Ora bicho ralas. Wow. Test kembali ke food safety last time. Kini lu kami ke Bangkong mau ke port kecekar bangila sakang 5 years back nak sakang. Kiwan test hikum tu kiwan mari apply kiwan test itu random test. Itu kecit untuk ke balak ban test. Dia nang tu mari dia bangila apply minta te license ke. Have return ni kalau hang. Long bukan. Em kata long kemong re ke license ni kemong ke. No, but it should be immediately. Immediately kata. Immediately ni kena dua mesti pada bantuan sekolah uji Islam wan to ya kata dementah ke lawan kata hadian pada sebut ada kiong sipang hadu ar biji kata ru kala long yang kha sinong kendong kampoi su kakali kala lek dengan seniru dengan ai makna ru sipang pada kayo kala khang kumta kan kalau kada semjing ti ni dok ta balik kampoi dok hadang lo pra biji san biji bakhang mangin yo be yo ta la da yo be yo te apa kadung hati Em nằm tạm mà. harus ngamut benong ba kalong ta kan dade ba kila plik na kaban di government rukum bolong last time kan tu ka thong tu kan bay ka test kan conduct man ka sni tu lagi yang daily basis kan conduct kiwan si saru kita na food safety kay mare da pun tu hala edi dementah kan pada order ko sam ta kalong su abrok ba yang bay pengila plik na dong ta ro kata ndani ai ru benong kala bagi sawan cek dari phone EDC pada EDC lah ang aksuan ni sepak cek na po fisheries tinggi up kan tengah lengarang suwan nama ki ong balawan dengan rang suwan minta begini ki ba ki ong lawan mo tang bakim la man ai pada immediate result te yang ni kemar pot dia Kan immediate result. Ndai ni ban ong man apang spang sebut minta kenda ai tang ar baji ru em ngimla be yo so katkum ke jengwan jeng ini ni long ke kalong ke ba halo jengi mentala da kiwan mengang ye be mo ke be snio dengan yang ni ngihap ngialut ndru beji dan nyu beji to muslim nyu beji ada ni ngialut nyu beji kat ngin lek ngihap lek snio siting ngihap po sepula ni khat ar ni ka muslim etam tu yu di ke ngido ka cela da kiwan test maki kiwan test menta kum khat ar beji te myo sik men di an mo ro ki om myo immediately so baka yang baka utar mentala ka kamlong instant hang tu bikim ai la ban ai yu da random last time dikilek punta ke mari alif ka ban har 5 years back mari alif ka ban kiwan hang ni kum tu shobeje gelawan kela test la yu de kamdan hi ai ru immediately ngi ru mario taka gila ong bamile kena sedang benda dia wut kolong smoothly taka centri kam menta ta kolong ko ba ke debin andra ke bonda andra karo ti katla bat pengas kita gilai ki dok ha bat mentra pade kidang hilek ban test pade gitu dok ha ke bonra kumpron
big do khag bon ran se bar bidang ni ini mentang ini ngam patai pi tam tes ko ba do khag bon ran andra Kuma ini mentare. Poi kata report bahadin aski kini satu kini market. Kalau kumne lada kadihi hada kum kan slam mi kan ka ban slam mi ka report yong kini do khang hapan ritono. Namar ngimla ada ban apa do license so sing ka do kha wat kan ong pi wat mdi ka do kha. Wat ujuru. Wat ujuru ma. Wat ujuru ta ong vintes ta finan di license so sing ujuru mlong so mdi tang ka do kha. Kadok kam long suri kata nak ta kada ngiru ngimban sing gini bi ong ngi jing expect jing ngi long begin test sang ne kin ai report hang ne ta bagi pula si sin du gile kata kam ta tambah second time bagi wan pada mana kene bagi le ngim tip kan sing ngi bam emo te lada ki wan test si lada ki long hi kam ta hadin lai singi bagi ayo ke report ka ngi ngin hapan pen phai no gini ha ngatai nginum la re ban dia supply kita la ke long adin kata lai singi Ya yang penuh kot la ke ya kata mendapat menhakane dengan itu IP buat menhakane bagi ya tes ni kong rungi ngim tip pang kata tes mah bagi tes menhakane bagi tes rungi ngim tip adu kan no ba kat kumbi komisioner yang bagi la tes randomly sim do khana tu nang we ne ar te hadir bagi la on tes maki tengiru mai iru i ong ba ngi klinik komisioner pi ong tes ne hakat do singi pi tes ki ong bai ngi kidon ki do kha ki bedang don ha lap ru don kidang don ki do kha ki bagi la dep kita ki bila tes bagi long positif ru ba long negatif ru la don langi kita do ka tang ba kasih bade ki batai me hasni u kwan sim ku menta ka singi la ban ong fe ki wan sim nang ne ngi ki tes na ka company eu na kani kadok kha bon unu try you kani unu try you ki tes tengiru long ki tes bakin bu tak kuat ngila bu kuat bakani kadok kha tada filap ke balong bandi me ke bomong bandi ngila tip na company you ke bandong bandi ke bomong bandi ru ke takadau la daki kuat badi ni sia ban lap sidu sia try ru ngila kluai menta ni la lap basuk bandong ta ngila ban ong fi la daki ai report ingi kum sibet ru komut ngila tip ken ngila tip baka tangkap lah sempur tangkap apa arne lain sa wanta ni sisi kan sempur dan ingin saya pentip mentah kilo antes akan ni kepot pada kita first time bagi antes akwat jengi bandang ni te la bagi antes mentah hang ni mentah kita lembatai kan ni kin sabatai kan ni kin ai report kan ini import lah kin ai report kan la ban ai sibet ni Malaysia dekat kumlar kai ngi ayo ka report nak pada kin sarai benar no gini ki mahajan mah rules dia makin saya ya supply ke ngatarai ba i awan i pres i ni ki sila ni filaban kan ban mahajan ni ngai ngin sungu ina menta ka food and safety mah lali ki kam ko ba kam na ka fisheries so fila ale fisheries filawan bentes kini ki doha te ngi sungu iki namar ba so pangindi ino gamarung ila kwa ibigan lagi ibu te harun migla antes kene ka dokha menta te dikla antes ke dokha te menta ka kum kajing ya keren kolong ba kiong bangin sa ai ka report ni kini ki try sibet sa ai ka report kini ki try ba ini ki try pede ken sarai kini ki try bakin sa ai ka guidelines kuno bakin le kalau ke dokha ala pun mentan ni tengki members ni ki di president bagi di yang supply kini ke dokha andra te hadin bagi la test tengi la pun di omba sa ai report iki sibet ai report iki sibet hadin bagi ai report hadin bagi la ai report te kinsa sarai bene kumno bene kamar insala supply ke angkat tahi. It is a pathetic sight to see the pile of garbage accumulated at Ganol Dam. The downstream site of the dam is visibly covered with garbage. This brought serious concerns to the government and they took an initiative to clean the areas where garbage is collected. Meghalaya Legislative Assembly Speaker Thomas A. Sangma exclaimed that more than 70% of the garbage accumulated at Ganol Dam had been cleared. The dam has seen a lot of garbage built up that has come from the markets upstream of Ganol River. Therefore, the authorities had initiated a clean-up ration. Approximately 65 personnel from various teams, including the Municipality Board, SRDF, block staff and project staff from the dam site took part in the clean-up drive. Behind me, you can see the Ganol Hydropower Project dam intake
site where all the debris from the marketplaces, the picnic spots have accumulated and blocked the intake area, and it has been causing much concern to the power department and also the district administration, and it is very unfortunate that such collection of debris has been collected like this because of the not sufficient awareness among the public to throwing all these waste materials into the river and streams, and it has collected in such a huge quantity. We have the people have tried to clear the debris from last three days, but still even more than 60% of the debris are still left, and it will take another maybe a week or so to clear the debris. So it is very unfortunate, and we should also understand that there are other streams and rivers in and around Tura and Garo Hills, parts of Garo Hills, where picnickers, also the marketplaces, are throwing such debris, even the households. So it is high time that we all realize that we should not throw such garbage into the rivers and streams. The Office of the District Sports Officer, Ripoy District Nongpo, on the 27th June began the district-level inter-school football tournament, Subroto Mukherjee Cup 2023, Ripoy District, at 2 football grounds, one at Umroi Nongra and the other at Soraman Poirambong. The first match for boys was held between Umroi Presbyterian High Secondary School and Clow Presbyterian Secondary School, in which the former defeated the latter with 1-2-0 goals. Whereas the match for boys under 14, Umroi Presbyterian High Secondary School defeated Umroi Nongra Secondary School with 2-0 goals, and match for under 17 girls, Sidon Secondary School defeated Playlat Secondary School with 1-0 goals. There are 46 teams from 26 schools competing to claim the winning title, and the champions of the tournament will represent the district to state level tournaments. Biar tinggal Yusufman dekat staf dekat sini pemerintah yang ban sedang dekat district level interschool Subroto ke Arja Kulai ak bangi la yok ban penle ak atli madan hang madan umur nongrak kowe bab kowe te madan soraman berembang tigidan kumba sapun rutuliki tim kiban simentan ak arpun rutuliki school haki kategori kiba lightly kategori kita under 17 boys and girls but under 14 boys tinggal di Sulkuman dekat sini bila lak ban sedang but tim kiba job nang naka district level kin sayo ban mi kmat syaka state level ke Shillong Shen hami benai bersawan hati Shillong kena kalian district sport option nang po nang ribuan district nang po ngi ai kijingki yang ibarat school bikin nilai kai baham ke school ke banjab ne ni kmat naka district syaka state level tinggi ai kijingki ke ibarat school but ngi kerman ru bakaneka district level Subroto Cup untuk sen kalong ba job lalu besang di sini hadu ba kut no bijangkan. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.